To je takva grupa da svedoče brojna priznanja, osmišljeni nastupi, živopisni kostimi, uvek spektakularne koreografije profesionalnih majstora plesa. Tolstojevu epsku sagu o Nataši Rostovoj, Pjeru Bezuhovu, Kutuzovu i Napoleonu premestili smo u trominutnu igru, pokušavajući da kroz širinu ruskog prostora koloriti duša pošaljemo poruku mira, ljubavi i razumevanja lepote. Nastup naše grupe plemenili su posle višegodišnje saradnje koreografi Ivana Stanković-Girić i Valerina Irina Miljković. To su dovoljni razlozi da sa nestrpljenjem očekujemo nastup grupe Karneval Leskovac. Vidimo se ovog leta na Karnevalu Leskovac.